Kwa majina yangu mimi ni retired Chief Doripo Rengeroko. Tumekuwa hapa Chepkono Primary School. Tunashukuru watu ya Nakada kwa kuletea sisi mpira, kwa sababu tunataka wapunguze mambo ya pombe na mambo ya pangi na mambo singine ambayo yanaweza kuharibu vijana, ili vijana waendelee kukosa kazi nyingine, hawaje mambo ya pombe. Sisi katika ofisi la Women Rep tuna support ama tunapea nguvu especially mambo ya vijana. Sisi pia katika ofisi la Women Rep tuko na mpango ya kusaidia vijana katika maneno ya mpira na mambo mingi, ili kusaidia vijana wetu kuepukana na mambo ya dawa za kulevya. Tunaona kabisa katika taifa letu la Kenya vijana wengi wameangamia katika madawa za kulevya, sana sana hapo West Pokot, na tunaomba serikali kuu iweze kuingilia kati ili pia watusaidie kutupea support ya kutosha, ili tuweze kusunguka, si hapa peke yake Leland Ward. Mimi ni Lea Rumoluka. Iko kitu kingine tena mbaya sana na mambo ya wasichana kusaa ovyo ovyo, hata ile bado iko kwa shule, hata ile bado iko kwa class 6 class 5 wamepata nini memba, na hiyo ni uchungu. Sasa kama sisi wazazi tumeona mbaya sana kwa watoto ya kupata memba, vijana naye wanaanza kukula mapangi, kuper, kila kitu ile mbaya wamekula, lakini wakati walicheza mpira walitulia kwa mambo ya ulevi kidogo. Hatujaona kwa hii senda ama hii sub location ya Kabionge zaidi. Tuko na furaha sana kuita hii watu kurudisha hii watu shukrani, walitupea hii mpira watulie. Namba